Iqembu leCaps United liphakamise inkezo yalonyaka yeZNA Charities ngemva kokuba linqobele Highlanders nge-3-2 ngemva kokuchaya kwembekwa njengoba imizuzu engama-91 ibiphele kungela qembu ebelenelise ukulichayela emambuleni. Obengukapteni weqembu leHighlanders uTendai Ngulube uthi kuzamele befunde ukusebenzisa amathuba abawatholayo enqobe emidlalweni yabo lonyaka. Iqembu leCaps United lithole inkulungwane ezili-12 ngokuphakamisa inkezo yeZNA Commanders Charities, ikanti iqembu leHighlanders lithole inkulungwane eziyisi-9.